Ndabasuhuje mwese, ni Elize Ndizeye. Mbashimiye kuba mukurikira ibiganiro kuri Elize TV show. Nawe wigeze kubona uburyo umubyeyi w'umugore umwana ashobora gukora ikosa ari iruhande rwe ntihagire icyo amutwara, maze akamubwira ati uretse papa we nataha ndaza kumukuregera. Maze amasaha akagera, papa we yagera mu rugo, umugore we yamutekerereza ibyo umwana we yiriwemo, atabitekerejeho kenshi agahita amufata akamuhana cyane yihanukiriye nk'aho iryo kosa yarikoze barebana mu maso. Nimba utarabonye ibyo, ushobora kuba warabonye uburyo papa w'umwana ashobora kumuhana yihanikiriye, akamukubita cyane akamubabaza, maze yarangiza akamubuza no guta amarira. Ariko umubyeyi w'umugore yakubita umwana we, yabona ataye umuzige, amarangamutima akamusaga akamubwira ati cira aha nikubite. Bigenda bite kugira ngo umugabo yisanga afite amarangamutima yo hejuru cyane ku buryo ashobora guhana umwana atitaye ko ari buze kurira cyangwa kugira ikindi gikomere, ariko nyina yajya kumuhana agahita amubabarira? Ibyo bijyana n'uko ahantu henshi ku isi haturitswa cyangwa haba iterabwoba hejuru ya 90% biba byakozwe n'abagabo. Ese ni ibintu baremanywe cyangwa n'ibyo biga bageze ku isi? Ushobora kuba wibaza impamvu abagabo benshi ari bo baba bagome cyane kurusha abagore. Ese biterwa n'iki? Impamvu ibitera irahari kandi hari igisubizo. Aha ni kuri Elize TV show. Komeza kurikira ibiganiro byacu maze tujyane tubasobanurire byinshi utaruzi: inkomoko y'umujinya, uburakari, gufata ibyemezo biremereye abagabo bagira gusa abagore bo udakunze kubabonaho, n'abagore bagerageje kubikora bakitwa ibishegabo. Ikaze. Kuva mu myaka ya kera, ahantu hose wigeze wumva habaye iturika cyangwa habaye ubwicanyi bwahitanye imbaga y'abantu, hejuru ya 90% biba byarakozwe n'abagabo. Aho ushobora kubona abagore ni hakeya cyane. Mu bitabo byinshi byanditswe ku rutonde rurerure rw'abantu babi babayeho ku isi, ushobora kureba ukaburaho umugore n'umwe, n'abo ubonye bakaba ari bakeya cyane. Ni ukubera iki abagabo aribo bagira ubugome bwinshi kurusha abagore? Bihuriye he n'imisembo igiye itandukanye aba bombi batandukaniyeho? Ubushakashatsi bwagaragaje yuko umuntu ashobora kugira ubugome bitewe n'ibintu yanyuzemo akiri mutoya, maze ntibimuve mu mutwe akabikurana, amaherezo akazihorera. Bivugwa yuko nk'umwana wagiye mu gisirikare akiri mutoya agafata ku mbunda cyangwa se akigishwa inyigisho za gisirikare, agakubitwa atababarirwa, ashobora kuzabikurana, maze umunsi umwe mu myaka ya za 20 cyangwa za 40, igihe runaka bwa burakara akabusuka hanze, nawe akiyica cyangwa se agahemukira buri umwe atababariye. Ikindi gishobora gutera ubugome burengeje urugero nuko ushobora kuba warahuye n'akaga gakomeye, kuba warabuze abawe ukiri mutoya, maze bikanga kukuva mu mutwe, maze isaha ku isaha ugakora igikorwa cy'ubugwari cyangwa giteye ubwoba abantu batatekerezaga. Kuba umwana yarahuye n'ibibazo bikomeye, kuba yararezwe n'ababyeyi babi bamutoteza bamukubita, maze nawe agakora yumva ko ikosa ryose rikosozwa inkoni cyangwa se rikosozwa guhana wihanukiriye, ni bimwe mu bishobora gutuma uwo mwana akurana umujinya w'umuranduranzuzi akazawugeza no ku bandi. Ikindi gishobora gutera ubugome bw'indengakamere ni umwanya w'icyubahiro. Nawe ushobora kuba warabanye n'umuntu umunsi umwe muri inshuti magara, maze umunsi umwe yagirwa umuyobozi w'itsinda runaka cyangwa yagirwa umuyobozi w'ahantu runaka, mwazahura nyuma yaho agasa nk'aho atigeze akumenya. Imyanzuro afatiye abandi wowe ahubwo agakuba kabiri, ukibaza nimba ari wa muntu wari usanzwe uzi nawe bikakuyobera. Umwanya w'icyubahiro ni kimwe mu kintu gishobora gutuma umuntu agira ubugome bw'indengakamere gusa atarasanganywe, cyangwa akaba yarabusanganywe ariko butari kuri icyo kigero cyo hejuru.
Gusa ikibazo cy'ukuntu umugabo ari we ugaragaza ubugome bw'indengakamere kurusha umugore ntabwo kirasubizwa. Gusa abashakashatsi bavuga ko umugabo afite imisemburo imutera akanyabugabo ya testosterone. Iyi misemburo niyo ituma umugabo iyo agiye gufata icyemezo kimusaba kugabanya amarangamutima, nako iyi misemburo ivubuka ari myinshi cyane, maze gufata ibyemezo hakazamo amarangamutima make, ari we ushobora kubona afashe umwana akamukubita cyane yihanikiriye nkaho ntacyo bimubwiye. Gusa umusemburo wa testosterone abagore ntawo bagira. Bishoboka kuba ariyo mpamvu abagore bagira amarangamutima cyane ku buryo guhana umwana we bimugora cyane, ku buryo niyo amaze kumuhana amarangamutima aba menshi, umwe akibuka yarize cyangwa se agahoza umwana we. Hari urutonde rw'abantu babayeho bagize ubugome bukabije kurusha abandi bose ku isi. Gusa muri urwo rutonde ntiwitege kumvamo umugore, ntaho byigeze biba. Muri urwo rutonde rwose higanjemo abagabo babayeho mu mateka y'isi ndetse n'abariho bakoze ibikorwa bya kinyamaswa byahitanye amamiliyoni y'abantu. Ku mwanya wa 5 twafite Osama bin Laden. Mwaramwumvise cyane. Osama bin Laden yavutse ku ya 10 Werurwe hari mu 1957. Uyu yapfuye ku ya 2 Gicurasi mu 2011. Nejo bundi uyu yagize uruhare rukomeye mu ntambara y'abajihadiste muri Afghanistan kurwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Ibi byaguyemo amamiliyoni y'abantu. Osama bin Laden yari umuterabwoba wo muri Arabia Saudite. Uyu niwe washinze umutwe wa Al-Qaeda unagaba ibitero na magingaya. Uyu niwe kandi nyirabayazana w'ibitero byagabwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika byahitanye abantu bagera kuri miliyoni 3. Yavutse ku ya 10 Werurwe 1957. Ibitero byo ku ya 11 Nzeri byahitanye abagera kuri miliyoni 3 byatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihaguruka maze zijya gushakisha umuterabwoba. Kuva icyo gihe ubwo yari amaze kugaba ibitero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika imaze guhaguruka kugira ngo imuhige, yatangiye kugenda yihishe kuko Leta Zunze Ubumwe zamuhigaga hasi no hejuru, maze umutwe ushyirwa ku isoko. Haba umuntu washoboraga kumubona ari muzima cyangwa yapfuye yashoboraga guhabwa akayabo k'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Maze ku ya 2 Gicurasi mu 2011 i Abbottabad, ingabo zidasanzwe za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaramwishe umurambo w'ishingurwa ku nyanja y'Abarabu. Amateka ya Osama bin Laden ntabwo azibagirana mu mitwe y'abaturage ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yarabababaje cyane. Ku mwanya wa 4 dufite Saddam Hussein. Nimba warateze amatwi neza, uyu mugabo uramuzi. Yari perezida wa 5 wa Iraq mu 1979. Yagize uruhare runini muri coup d'etat yo mu 1968. Hussein yahanishijwe igihano cy'urupfu maze aramanikwa mu Kuboza 2006. Byagenze bite? Yahitanye imbaga y'abantu. Yavutse mu 1937. Saddam yavukiye mu mudugudu wa Al-Awaj mu majyaruguru ya Iraq. Avukira mu muryango w'Abarabu wagize uruhare rukomeye mu mpinduramatwara yo ku ya 7 Nyakanga, maze agirwa visi perezida wa Iraq na Ahmed Hassan. Saddam Hussein yayoboye intambara ya kabiri yo muri Iraq hagati y'1974 kugeza mu 1975. Nyuma yo kwegura kwa Ahmed Hassan, Saddam yafashe ubutegetsi ku mugaragaro nubwo yasaga nkaho ari we wari uyoboye ubwo butegetsi mu myaka myinshi yari ishize. Icyo gihe imyanya y'ubutegetsi muri icyo gihugu yari yuzuyemo Abarabu b'Abasuni kuko nawe yavukaga muri abo Barabu. Saddam amaze gutangira imirimo yashizeho ishyaka ryitwa Bata. Yahise ategeka ko batera Iran mu 1980, amaze umwaka umwe gusa abaye perezida. Yagabye icyo gitero mu rwego rwo gushaka kwigarurira agace ko muri Iraq kari kuzuyemo Abarabu. Intambara Iran na Iraq yabaye imyaka 8. Yahitanye abantu barenga miliyoni 6.
nk'aho ibyo bidahagije, nyuma y'iyo ntambara yamaze imyaka 8, Saddam yahise atangiza indi ntambara yo kwica abo mu bwoko bw'abakarde. Abarenga amamiliyoni nabo barapfuye. Human Rights Watch nk'umuryango ushinzwe uburenganzira bwa muntu wemeje ibi nka jenoside. Ubutegetsi bwa Saddam igihe cyose yamaze ku butegetsi bwaranzwe n'icwa ry'abantu, aho abantu bagera mu 250 barishwe, abandi baburirwa irengero. Uyu ni Saddam Hussein. Maze 2013 Ukuboza, urubanza rwe rucirwa na guverinoma y'agateganyo ya Iraq, bamuhanisha igihano cy'urupfu. Ya gatanu Ugushyingo 2006 aramanikwa, aricwa. Ku mwanya wa gatatu dufite uwitwa Joseph Stalin. Mwaramwumvise cyane. Joseph Stalin yari umunyagitugu ukomeye cyane wayoboye Georgia, akaba n'umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Stalin yamaganwe cyane n'amahanga kubera ibikorwa by'ivangura n'iyicarubozo. Amagana y'abantu bari batuye muri Georgia no muri Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete bahuye n'akaga mu gihe cye. Yavutse ku ya 18 Ukuboza 1878. Uyu yiswe umunyagitugu, umugaba mukuru w'ikirenga wa Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyete. Stalin yavukiye mu muryango ukennye muri Georgia, kandi umuryango we ukaba wari umuryango wa Gikristo. Ikindi wamenya nuko Stalin ari we mwana wenyine w'ikinege mu muryango we. Ubwo yari ku buyobozi yagiye afata ibyemezo bihubukiwe byaje gutera inzara muri icyo gihugu, maze amamiliyoni y'abantu arapfa. Byanditswe mu mateka y'isi. Ku butegetsi bwa Stalin, abagore bagera kuri 1.5 miliyoni bafashwe ku ngufu, abandi baricwa. Maze mu 1953 Stalin ahitanwa n'indwara y'umutima. Mu binyejana bishize abagome babayeho, ariko na n'ubu turabafite. Bafata ibyemezo isi yose igatitira. Ibihano bafatirwa n'amahanga ntacyo bibabwiye. Ku mwanya wa kabiri dufite Kim Jong-un. Uyu ni perezida wa Korea ya Ruguru, umugome ruharwa. Kim ntabwo atangaza neza itariki y'amavuko, gusa ibinyamakuru bitandukanye ndetse n'ibinyamakuru bikeya byo muri Korea ya Ruguru byandika ko ashobora kuba yaravutse mu 1982, 1983, 1984. Ni hagati muri iyo myaka. N'umwe mu bakuru b'ibihugu bagiye ku butegetsi bakiri batoya. Yagiye ku butegetsi afite imyaka 35. Yagarutsweho n'isi mu bantu bakomeye kandi bakomeje guteza isi impagarara kubera ibitwaro bya kirimbuzi akomeje gukora, akabigerageza nta bwoba afite. Uyu ni umuyobozi mukuru wa Korea ya Ruguru kuva mu 2011 ubwo yari asimbuye se. Uyu ni umwuzukuru wa Kim Jong-il, ni umwana wa Kim Jong-il, wabaye umuyobozi wa kabiri wa Korea ya Ruguru. Kim yagiye ku butegetsi mu 2011, ariko ibyabaye nyuma y'2011 ubwo yari amaze gufata ubutegetsi biteye agahinda. Televiziyo 3 zonyine nizo ziba muri Korea ya Ruguru, nta Facebook, nta WhatsApp, nta Twitter, nta Instagram. Ibintu byose uzibigushimisha nta bihari. Kureba filime z'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi cyangwa muri Korea y'Amajyepfo ni igihano cy'urupfu, uragikatirwa. Kim Jong-un afatwa nk'umwicanyi ruharwa ku muntu uwo ari we wese utavuga rumwe n'ubutegetsi. Mu 2013 ubwo yakekaga ko nyirarume Jang Song-taek abangamiye ubutegetsi bwe, yamuhaye imbwa 120 ziramurya neza neza ziramumara imbere ya rubanda. Kim na Korea ya Ruguru ye ahari hose baramutinya. Muri Korea ya Ruguru iyo uvuze iri zina bose barakangarana. Korea ya Ruguru nicyo gihugu gifite abasirikare benshi ku isi, barenga 7 miliyoni. Akigera ku butegetsi, nubwo atigeze yiga igisirikare kandi amashuri yakaba atazwi, yahise y'ipeti rya Marshal, ipeti rinini cyane cyangwa se ipeti rirenze yandi yose mu gisirikare kuri iyi si ya rurema. Gusa nta hantu hazwi yigeze yigira igisirikare.
ibyemezo bya gisirikare nko kurasa ahantu cyangwa kugaba igitero ahantu runaka abifata ntawe agishije inama. Umwitozo ukakaye abasirikare be bahabwa nta handi ku isi bawutanga. Mu bihumbi 2014 raporo y'umuryango w'abibumbye ishinzwe uburenganzira bwa muntu yagaragaje ko Kim ashobora kuburanishwa ku byaha byibasiye inyokomuntu. Byavuze ko ari we wicishije umuvandimwe Kim Jong Nam mu 2017 muri Malaysia. Igihugu ayoboye nicyo gifite abasirikare benshi twabivuze. Amatora muri iki gihugu aba nyuma y'imyaka 5 ariko ugomba gutorwa akaba ari umuntu umwe. Uyu ni Kim Jong Un, umugome ukiriho na magingaya, afata ibyemezo bihubukiwe. Utavuga rumwe nawe mu gihugu cye ubuzima bwe buri mu kaga. Ku mwanya wa mbere arazwi cyane yavuzwe mu mateka y'isi, yahitanye amamiliyoni y'abantu na Adolf Hitler. Nimvuga Adolf Hitler muramwumva mwese. Uyu yavutse ku ya 20 Mata mu 1889. Kuri Adolf Hitler ahantu komande ntibagukingurire uzi neza yuko barimo ushaka urugi warwegura maze ukinjiramo ku ngufu. Ayo namwe mu magambo yavuze. Ku myaka 8 Adolf Hitler yari umuririmbyi muri korali, ndetse akenshi mu magambo ye y'ubwana yakundaga kuvuga ko azibera padiri, umuntu wihaye Imana. Amateka ya Adolf Hitler mu bwana bwe avuga ko yabaye mu bihe bikomeye bitamworoheye, byabihe yagaragarijwe ubugome bukomeye na se wamubyaraga wakundaga kumukubita kenshi, kandi mu bwana bwe akaba yarapfushije murumuna we yakundaga cyane Raymond. Bikaba ari bimwe mu byatumye agira ubugome budasanzwe. Abantu benshi bamuzi nk'uwahitanye amagana y'abayahudi muri jenoside yakorewe abayahudi. Adolf Hitler yateje intambara ya kabiri y'isi yose. Adolf Hitler yabaye umunyagitugu ukomeye kugeza igihe yiyahuraga. Bamwe bavuga ko yiyahuriye muri aside, gusa amateka agaragaza ko Adolf Hitler yapfuye yirashe isasu ku ya 30 Mata mu 1945. Ubwo yari ku butegetsi yatsembye abayahudi barenga miliyoni 6 n'abandi bantu babarirwa muri za miliyoni bishwe kubera ibyemezo bihubukiwe ndetse no kutagirira impuhwe uwo ari we wese. Adolf Hitler ajya gupfa nta mwana yasize ku isi, kuko yapfuye amaze amasaha makeya gusa ashyingiranywe n'umugore we Eva Braun. Nguko ngende Elize Ndizeye ndabashimiye cyane.